Wothalang so hawarara datum ke mesana berta kelong penajok ning karong kachpi pon. Methang along ri, methang along le phelang pulote, methang along si jakongdo. Lason si kedam tang arni, pijar along le along, aron ri pen nang kedo, ang tan pen kebang behari atun, khiruni along kedo kapathir thip japan si kapor i. Labang so aron ri pen behari nang kedo penajok, ASDC, KSA, Youth Front lapen, KNCA atun, pijar along le along, nang kedo atumapan, harli nang jipu pen, darna do ponlo. Labang so darna do det pen hem kachiro yehud otlang no tum thanking dun dut pen areng hu paso dunlo. Labang so alama putat karbeng long arat do an chesong si bang so pijar along le eviction back nang jipu pen chesong lo. Thang ni pai inkoi arni Karbong Thomas Council CEM pen kedang lok ex CEM MLA ex MLA EM ex EM MEC ex MAC lapen kithik kiding hawara datum do an chingwai chingsai pen lamrai ka chapara pon atengke thang ni pai inkorai si arni notice pipon po lapen eviction vek po pusi lamrai chedon sar pen pangdaklo laso berta kemesen karjulong pen wothalang so hawara datum do an chingrum pet pen wothalang so petrol pamalong ningkarong ka pipon ya korte tum nang chetong dun dan khantame ili tum laso akisung ke tokok lo ani sipen tai litum hunang kok lo litum la dak det pupe litum jongsi do olang alam bang ke litum kiche ke bia so do pik lang ilitum long pine chilang selet puta kadi anta alang litum illegal pensi do bom along le long la so long le along jongsi litum karbi tum det le tuning ridun kang tu non la so ke bon kangkir pen ani sipen kardulun long ta ilitum do o somar tum exam to nong le det puta kadi alam ta do la non la ilitum bange choropar piglo alang li Dr. Tuliram rong hang phan asona decision lapen tim karbiang long angton politician KSA do an angton atum association do chelang pet pen aso si solution ke ban thek pore choropar piglo lasi non aso solution ban vet pen ko an ajak ding ne lage bang jok ta chin ne lang ilitum bang legal process pen sidami la bangke lasi ilitum bang non kar i bangke ratatum ing sam jin pen dolong te ilitum akar bitum lapen non laso ke bon ilitum ingkuda prangte ilitum kayason beha bepar kacuklem tum do ilitum along lasi laso beha bepar klem pedet pen ilitum kering our side avidata hai hak tum lasi ansu se prabjing pen ingkupon popusi li tin pen chuni ni madak petrol pump thengno langsung petrol pump thengno to dak kaji tong dang aput hak lasi ni tum the lak theng di thanya phansi tum chesuk chidang lasi yang to social media pan kadu pan tanal to pan niak long pen choro lo lasi ahok pe dalam mangelang lo iltum tarik reform ni iltum Februari ceklo tarik reform ni iltum dak keroni long si suluk sudak na dokok lo asal suluk sudak to na ba gala pohelo iltum dak emethang SDC KSA la pen KNC atum stame methang kilong ya rat puthak sialang to dharna dolo aso dharna do det pen itu pijar ziara puthak itu dharna do det apsi alang itu phan hengbichi du ya hut ya oklang no to ya thangi chok do kok aso puthak pen sil tum da karbiang long ni phoan pini ke bon do kok aso ni phoan ki bon do kok aphi pini tading ko yani ba ke iltong kaching hon Dr. Tuliram long hang Karbong Thomas Council kadok we social organization puno political party puno KSA puno KNC puno kadok we a party teman hang pet pen finishing wai lo laso chingwai bang la sonsi solution bang lo lasila bang choro nai athe mail to phan isi message nang pilo jeli to phan PGR long aron ri pen gido karbi pen chinglok keche tum da do ladak kadok we party tum tame ba jati tum tame dolo la pijer arlo ta sa hadunge encroachar lo illegally encroachar lo tum han bangke non pini kecing wa teng plote la tum han Supreme Court pen isi order nang lelo la tum han aronde pen gidu tum han ke eviction nang popusi ini haladak council autonomous council Kicari bom la pen itu kadoi political party tum cilang peten si pini cikroi sar pen si la tum han eviction nai pu alama kilai delo masuk ke cirai pena jok si pini pena bang bo na tumhan eviction notice pipo pu lasu ni kan ke parong pena jok si pini tum ledak
Citong long masih Citong long lah pen kadue itu social organization puno itu lah political party puno kadue pan itu welcome nang po itu emetang along di bang itu cirai kom lompo pan itu ini cetelo lah itu hal yang illegal encroachar tu bang ahok lo itu karbida delo ba kaprek Nepali puno Bihari puno Khomia puno kadue dah dulu hal tu kayak illegal encroachar lo lah hal tu pan bang eviction back po bang se pinilam cak sipilo absindot la se ladak pena pengke isi notis la tung palepo la bang se cak lo la si ini ngarok lo la bang itu kado kita cidon nang po apen itu non la jitu ke bonbo ma bang itu prajin pe peda pen stami itu impunang po pusi kado we phandan itu anat pen chonung ritolo ne pen mata chonung ritolo athima itu kidukila kamni tum do ladak din hajira ke klem tum do la ani sidun po la so takape si sangjo nampo usmar pan cepang lenggi si ajir giding si tu boncek lo poti itu pan ke sundok oi asi la so solution pini wang lo poti itu ke bona kangki na bang itu problem pe impudun lo sonde me parji obang sini chone itu la bang so penap notice people po lo ade la bang so apol ko anbak NG eviction ne gima tha bangla ke council tum la authority tum sila tum isi adat people ni thongkap taman de tahay ni report taman de tahay ba ni kap taman de tahay la ke authority tum si bang hala the supreme court arayate ke chiparayate sel tunta isi notice aporate hot de la so teng ke sini thotel putel ke automatic ke infection po lage ase hala dak thekdam lo ni non tu bang thanda po ase hala dak non la pjr lo ke do udam de na amen sung de na hade ase dak bihari tum do hadak 9,000 or 6,939 itu karbi tum dulu 209 jon population lagi tapi Nepali tum dulu 1,910 asan thak si Assamese tum dulu 33 tapi ne Bodo tum dulu 9 tapi Adivasi tum dulu 4 tapi ne Bengali tum dulu 132 tapi ne Tiwa tum dulu 22 tapi Manipuri tum dulu 7 tapi Muslim tum dulu 20 total population pala 9,286 population la grazing arlosi dokok asi lahai grazing arlo ke dopon ayok si itum kaida soluk sudak dokok lo asi itum karbi itum han stami itum methang along ri dokok stami bang itum han kedek nangai holo dokok asi la supothak sipini mesen pen alam bang ribder lo la sila bang itum ang technician bu sini mata dam lo la sil tu karu ita don don hursi me pola bang ya thema itum la paana muni jong situm tharle pon lopote itum ladak peni karbiang long peni son bak akam kemi ke deng pon awar side tu ko po lala tante pini ke ceparai pon along ke tangde ladak kerunian cotong eviction coji mama te along kaprek tang asan eviction kali la bang ke pini ke ceparai bang ni ke cini tu na teng klote fuluni sarpul dadu lapel dak dongka sarkul dadu la so dak si halapu nilip sarkul dadu he halapu na dadu ko hai la se halatu hanta kijar along le arlo gitu enko sar tu bange election ye phansi la pini ke sesi ke dang dolo la skadu we political parties atum stame hadak ning sibet pensi don nun ni ke thek dam long bange